Isa sila og Mingming. Isa sila oh. And there is Mingming. Muna lang niyang ilang ko na Ellie and Megatron. Where's Ellie? And Ezekiel po ng Ellie. Ay, cute. Si Mingming. Megatron. Si Megatron. Oh. Kitchen for homeless robots? Yeah. As if you can get anything terrible. Si Ellie, mo ni Ezekiel og kabayo. Dada, my horsey. That's your horsey? Because Ellie, magulo, is big dog ba? Is very big. What's the problem? So that's why he... I'm falling down. Oh no! What? Himuon niyang horsey si Ellie. Hi, Ellie girl. Himuon niyang horsey. Big mo kasi. Si Ellie. Something so great she'll never want to be unhappy again. Himo ng horsey si Ellie. Dade! Look at Ezekiel, Dade. Himo ng horsey. Oy, naman po na yung ghost. Ghost blanket. Muna sila, oh. Oh. Oh, sige. Oy, trampoline dog na. Look, be careful na because Ellie's bone is not that very strong. Okay? Be careful ta, be careful kay Ellie. Because Ellie could get hurt. Okay? Oy, the ghost blanket. I want to be the dog. Di pa pala sang bida-bida. Di pala si bida girl, bida boy. Oh. Oh, good job, Matthias. Kanay sa shades na mo, oy. Hello. Oy! Hello. Oy! Ah! 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 Hi, foot. Hi, footsies. Uy! I see Ezekiel. Ako ay chichito. Ako ay Ako ay 3 taong gulang. tatutula. 3 taong gulang. Ako ay palautot. Ako ay ito. Palautot. Ano ito? O palalibang. Palalibang. What? Palalibang. Hoy! Andito na naman kami, nangungulit. Palalibang. Palalibang. Hi. Si maayong buntag. Bundag. Maayong buntag. Para bundag. Ako ay palautot. Para utot. Palautot ako. Para utot ako. Uy. Uy. How many pounds is that? Naunsa naman yung ipang hurot naman nilang weights. Saman gusto mag-muscle. Muscle man. What did you get, love? Why lots? For the kids too? So we're hearing that one. Try 5. No, 5 is fine with Matthias. Na someone's gonna want to have a muscle. 5. Okay, then 3. 3 pounds. Tapos Matthias, ito his daddy. I want weights. Mag-muscle na daw na siya. Ay, magka-muscle. So we're here in the kuan. D&G. DSG. We'll just get these. Oh no. How many pounds? 20 pounds? They're heavy. Be careful to put it down. Let's go na. Look, daddy get receipts na. Make sure mo ha. Mag-exercise na mo ha. Nandira sila oh. Dari me last time. Then, let's go. Ay, nako. Uy. Uy. Dito ay taray away. Oh. Isa-isa sila. Kuan daw sila ay magpa-muscle daw sila ay. Si muscle man. Isa pa sila. Mag-cheese pa jud. Well, nagkuna ako dari ako. He said, "Mom, take a picture." I did already a video. What you say? Hoy! What happened? Oh, you're going to die. They're watching Lorax. And then sila, "Mom, take a picture." Kaya mag-help me daw sila. What happened?
He's dead! Wah! Ah! He's gone, guys. He's gone. Walang doon niya. He said, Mom, take a picture. Napapansin man siya. Hindi siya imong, help me. Napapansin. Ang bida-bida. Why? He said, Mom, take a picture. Picture na video na. What happened? I'll help you. Oh, you're going to die. Bye, Ezekiel. What did you say to me? What? No. No saving you. You're going to die. Save na lang ako siya. I save you. Oh! Is that? Look at him. Uy, he becomes zombie, guys. He becomes zombie. Zombie. Zombie na siya na, zombie. Ah! Uy! He's dead. Burit ka na siya, guys. Burit. I'm a dancing robot. Isa na lang, Ezekiel lang ang contender. Yeah. Oh, auto battery. Nice sa mga bata kas mag. Tampon sila umarag exercise sila dahil sa sayaw. What? Oh. 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 Uy. Oh, full charge. Uy! Fully charge ang robot. Fully charge na po ang robot. Ah, nalubat na yung kaganina, Matias? You lubat na earlier in there, that's why you sit down? You lubat, robot? Uy! Good job. Bouncy time! Jibber boss. Uy! Muna pagpakwan sa energy. Billy. Bounce. Dance na si mama. Pag-dance na kami. Uy, nag-bouncing namin naman eh. Uy, bounce. Uy, the Billy. Bounce to the right side. Right. Uy. Bounce. Mommy's Billy. Okay, now let's see if you can copy some Hey! Kapoy sa bounce. Hoy! Unsay nasud sa kanani? Mo ni ang ilang dubakong dulaanan na. Hoy! Nahimo na pong dog. Look at Matias. Hey! Atiha gini mo dong ay. Grabe kay kakabida dong ba dong. Ay. Ala picture daw ni Mami be. Hoy, be careful na kay gonna slide. Daghan kani siya burit-burit. Ay mo na ang lahang new game na gibay ni Daddy nga Toss Like a Boss. Hoy! Hoy! Naman siya bula ka ng kung sa tuwa pa ni baka na magberpong katong hit sa bula tapos kinidag ko lang nga bakit. Kaya mga baso bitaw ka na usually sa Christmas nga pag games nga nagamayng bula tapos ikuan i-shoot sa sana disposable cups kini po pasalang gyud dag ko ang mga buckets. Cheese ni Mama here, dali. Cheese. Naunsa naman ang kuya. Ah! Yeah, awal good guys. So, dagko kay mga balde. Ay, nako, Ezekiel. Ang bot, ano niya, ay? Naunsa naman niya, ay? Ay, nako. Awal ginang talaki. Hala! Banat dog! Daggan man isa guys. Ano siya kabuo? Abot nila ni siya kabuo. Lahat yung balde. May iyang daddy, kugi o pamalit. Basta lang may kalingawan sa sulod. Especially tingtog na po, winter, pundo sa sulod. Anything that could make them kuan busy. Anything can last forever. Yeah? Like how? Like the house. Hey, Ezekiel! Saan naman siya eh? Daghan ka na siya creative, daghan na siya og kanang cheese at cheese, stop sa cheese. Daghan ka na siya kanang panay burit-burit.
Ay, hala, now na po, duog na po siya. Oy! 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 Ambot, ani dia, oy. Oy! 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 Naghan ka na siyang burit, ambot, ang bataan. Oy! Oh, tawal gano'n. Nag-unsa lang na yung burit-burit. Hala. Hala. Kamang na po siya. Kamang na po siya nga. Ano yung gamit? Hala. Ala. Oy! Oy! Ah! Nag-split pa. Are you Thank you for froggy? watching. Gunta Hi, magkita-kita pa kita Froggy. sa sunod na higayon. You're a God bless transformer? everyone. Transformer na po daw siya. Hala. As long as be careful ha, cause you might get, slide ana. Oy! 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 Oh! Ay, nako, grabe. Paborito ni bataan niyo yung saon na rin ako. Oy! Ay, nako. Hala, you're like a red robot, Ezekiel. Look. Look, Ezekiel. Remember your red robot over there? Yeah? You are look like a red robot. Yeah, you're like a red robot. A red robot. No, we're over there, look. He's guarding your room. The red robot. Like that one. Yeah. That one. Yeah. Yeah, red robot. Then siya si red robot. Red robot. Oy. Posisyon na po siya. Posisyon ng red robot. Robot posisyon. Bisaya kay posisyon. Gahik ipapangig manang. Gahik ipapangig. Up. 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 Ay, nako, Ezekiel. Daghan mo. Burit-burit na ang kuya diri, oh. Ang brother na dara. Nahipod ang kuan ang brother. What you build, Matthias? Is that Littlefoot? Ang iyang brother, hilig na siya mag-build. Uy, nanang robot. Red robot! Uy! Ay, naka. Naka. Thank you for watching. Gunta magkita-kita pa kita sa sunod na higayon. God bless everyone.